Na trgu u centru Milana, ispred glavne zgrade berze, od 2010. godine nalazi se statua Srednjeg prsta italijanskog umetnika Mauricija Catalana sa porukom svima onima koji špekulišu na tržištu novca. Ako malo bolje pogledate, vidjet ćete da ostali prsti nisu savijeni, već odsečeni, ali utisak je ipak isti i to je nedvosmislena poruka bankarima i direktorima velikih korporacija. Naime, neki su primetili da prsti nisu odsečeni, skulptura prikazivala zloglasni fašistički pozdrav, što je posebno intrigantno s obzirom na to da je zgrada Palazzo Mezzanotte, u kojoj je smeštena berza, izvorno se gradila u fašističko doba kao monumentalni izraz tadašnje ideologije. Svakako, danas je ova statua nezaobilazan deo kulturnog identiteta grada i simbol neslaganja s kapitalističkim strukturama. Nazvana Lav, skulptura na prvi pogled sugeriše na ljubav, ali stvarnost je mnogo provokativnija jer iza akronima Love krije se ironična igra reči libertà, odio, vendetta, eternità, odnosno sloboda, mržnja, osveta i večnost. Nemojte me pitati gde bih ja ovakvu statu postavila u Beogradu.